moj novi klip. Danas, kao što možete vidjeti, snimam YouTubers live. Ima sad zvuka, zato što ima i facecama. I skinut ću slušalice, namjestit ću ih nekako ovako. Tako, evo ga, ušli smo. Ovo sam skinuo da bi čuo sebe što pričam. Idemo u game i Aleksandar. I da, izvinjam se zbog prošlog videa, pošto od snimanja prošlog YouTubers live je prošlo nedelju dana od renderovanja, tako da sam morao da nisam znao tačno koliko smo sad ovo prešli, tako da sam napisao 10.000, u stvari smo prešli 1700. Da. I čekamo da se uči ta igrica, pa idemo da snimamo. 61% loading. Da, najvjerojatnije neće, vidjet ću kako ću da izeditujem, najvjerojatnije neće biti muzike sad, ali dobro. Šta je tu je? Evo nas. Imamo 1918 sajbovata. Ajmo odmah da idemo da gaming video. Choose game. Može. Ajmo. Start video. Dobro, sve to. Da, ja sam rekao u prošlom videu, ali nije bilo zvuka, tako da napisao sam u komentarima da mi napišete vaše imena, što vi niste uradili. Tako da napišite ispod ovog klipa u komentarima poz i vaše ime. I ja ću onda ostavit ću vaše početno slovo na ovom videu i tako. Ne znam koliko snijem, 2 minuta. Samo da uključim na sestru na telefonu. Evo kako, na primjer, Jovan, Željko, Sara, Nemanja, i Magdalena. I J kao Jovan, na primjer, to mi je sad palo na pamet, J kao Jovan, Z kao Željko, ali nema Ž, S, N i M. To. I tako ću nazvati prvi video u tom nekom, tako ću ga nazvati. Live hello. Samo da nađem. Što ćemo staviti? Nema tako što kao najskuplje. I izvinite, ali ovo meni previše jako, tako da ću da skinem šilice. Svejedno ne snimam zvuk sa mikrofona, ovo već sa telefona, tako da mi isto. Ajmo sad da editujemo to, stavit ćemo to tako, tako. Može 9,2 sata render. Ne znam koliko sati upload. Publish video. Jezmn. Evo mi da idemo working. Možeš ti sada i $20. Inače, dosta gledam u kameru, to jest gledam u display, jer prosto vidjeti iza mene su vrata, tako, vidite, tako da ako mi neko bude ušao, ne mogu da vidim. Ne, sve će mame, ne žem manica. Ne. Aha. Idem da radim, idem da učim. Može.
idem na Steady. Šta su rekli komentari? Dobro. Neki idem kućem. Imamo 8000 i 9547 pregleda na kanalu za 4-5 videa. Da sam ja imao toliko. Mogli bismo da uzmemo mikrofon novi ili webcam. Idemo u PC World. Imamo ovaj miš. Uzet ćemo to. Uzet ćemo to. I ništa više. Baj. Puca mi glasa nešto. Idemo mi da open. Dobili smo 820 subscribera. Dobro. Idi jedi. Pa onda dođi pa spavaj. Snima 7 minuta. Ajde dođi. Glupo mi je samo što ne možemo ni stolicu isto da kupujemo. Stvari možda i možemo. Kad se bude uključilo ono Ikea. Mislim da ćemo tada moći. Da, i vi mi pišete u komentarima. Pošto ja mislim da ćemo u ovoj epizodi da pređemo, da će nam izbaciti onu notifikaciju da pređemo u neki drugi stan. Tako da... Otvoreno vrat? Jesu. Tako da... Vi mi pišete u komentarima da li to da snimamo. Da li da se prebacimo u drugi stan ili da ostanemo u ovom. Ajmo go shopping. Prešli smo 5K. Ovo je Ikea, valjda. Idea. Dobro to. Sam mislio se zove Ikea. Police. Lep. Idemo ovdje. Konzola ima PlayStation 1. Ima Microsoft Xbox. Imamo Sony PlayStation 2. Ima Sony PSP. To jest Sony, ne znam kako se što zove, ali PSP. I ovaj Sony, u stvari Sony. Tableti još ne postoje. Magdalena, zatvori vrata! Idemo na Amazon da kupimo neku iglicu koja je danas 26. januar. Januar 16. Može, kupi. Ne, da li mi se pokvario kompjuter, sad ću morati da platim i popravim. Dobro.
I Vajt. Kako se ti zoveš? Ne znam kako zoveš, dobro može. Ajde. Kako se zoveš? Stavimo kapicu. Dobro, izađi više iz sobe. Izađi iz sobe. Snimam. Jackie. Dobro. Neću nositi kapu. I go to event. I stigla mi je pošiljka. Hop. Sad ćemo možda moći da snijemo čak i vlog. Možda i ne. A možda i ne. Ajmo YouTubers life. Puni se brže. Daj ljudi, ako želite da snijemo Grand Theft Auto Vice City. Evo nas na partiju. Jel nas ona inventovala? Ajde da... Ima girl. Tada! Ne, gledam. Mentalka iza nas gleda isto kao da je mental. Šop ovdje može nešto sekund. Ne, ajde da pričamo. Ajde. Što to znači? Aha, kao da se šalim. Lirit. Lert kao. Valjda to zna, u tom nekom fazonu. Što se radi, bravo? Ajde mi samo da pričamo. Ahahaha. Vrati se vamo. Idi, Hug. Znači Hug. Ne znam. Ajde opet Giva. Vadi zadnji cvijeće. Izvolite. Od mene danjac. Otprilike. Mene danjinski. To se to dala za muziku. Da. Ne razumijem. Ajde idem sa njom da talkujem. Da pričam. Okej. Dobro. Idemo kući. Nisam. Nema. Vasilo mi se. Vidim ovdje. 14 minuta i 40 sekundi. I'm recording YouTubers life. Jeste YouTubers life. Ja snimam YouTubers life. A ja sam na neki način YouTuber. Ja snimam.
Dobro nego ovo. Čakaj bre! Majmune. Znam šta trebam da uradim, ali prvo meni je ovo bitnije, pa onda ti, znaš. Dobro, idemo u shop. Klide. What? To. To hoćeš da mi pokažeš, šta? To. Možemo da kupimo t-shirt. Ovo, ano. Mogli bi neke pantalone da kupimo, ako nisu skupe. Nisu uopšte. Neću ništa reći. Neću ništa komentarisati. Pa ja ovo imam samo u drugoj boji. Imam glasses. Možemo da kupimo Kailu. Nemamo mnogo para, tako da nećemo. Idemo upgrade. Znači ljudi nešto me muči stomak, tako da ću možda ova epizoda će, inače izvinjavam se stvarno zbog prošle epizode, zato što trenutno snimam sa actionom, jer je mnogo bolji frame rate, mislim. Dalje imam, evo, sad mi je zakucanih između 5 i 10 FPS-a, pa ne mogu bolje, a dok mi bukvalno ovako kao, sad vidite ovo, pa izvučem sliku, pa vratim i onda opet. I svaki put tako, bukvalno tako sam, probao sam jednu epizodu da snimim sa Frapsom, tako je bukvalno išlo i zato nisam snimao i zato sam kasno počeo da snimam. Ja ovu kupio igricu. Ne, moramo da snimamo. Moramo da snimamo. Ali nam se komp pokvario. Ajde vidite. A mi idemo gaming video. Ovo je decembar 30. igrica je izašla i dalje je igrica popularna. Ima skoro mjesec dana. Može mjesec dana. Zašto? Može za $150 da je snimimo. Ovo može. Gaming video. Samo nisam vidio do kada treba da se snimimo. Dobro, ne vezi. Idemo gameplay. Idemo start video. Inače to nije za onoliko što mi je poslala već. Ne znam. Mi je poslala za prijatelja. Dobro. Vidi. Dobro. Ajmo start video. Webcam. I dalje. Low resolutions. Ne mogu da izgovarim. Rokacija. Ne. Nazvat ćemo je bolji. Bolji kvalitet videa. Ajmo, next. Inače, juče sam uploadao klip. Inače, kad je to juče bilo, pošto kod nas kada ovo vi gledate, to je bilo 25. jula izašao video. Danas je 26. jul i ja snimam opet YouTubers live i izbacit ću ga. I ljudi, ako želite da nabavim jednu malu stvarčicu koja pretvara neke pinove koji idu sa Sony dvojke, koji mi je tamo
Evo ga, vidite. Ono, sad mogu se orijentišem. Tu tamo malo. Tamo. Vidite, tu. Eto mi su oni. Ako to bude mogao da nabavim, pošto znam da ima u Hrvatskoj da se kupi, ali ne znam da li ima da se kupi kod nas. Sad, ako budem našao kod nas to da kupim, možda ćemo snimati neke igrice sa PlayStationa dvojke na kompu. Možda ću snimati. Ostavite u komentaru da li želite to. Ako želite, ja ću probati da to nabavim. U Hrvatskoj to košta 5 kuna i ne znam koliko je to dinara. Pošto ako nisam znali, ja sam iz Srbije. Vjerovatno, svi moji subscriberi koje ja znam su iz Srbije. Tako da... To je ova vjerovatno. Puca mi glas. Ajmo gameplay. Pa ćemo da snimamo. Za devojku. Za devojku da ima se zove video. Computer is working. Gdje od ovaj? Jao, dobio sam lošu ocenu. Dobio sam lošu ocenu. Nemoj samo da mi uzmeš monitor. Ne, uzela mi monitor. Jao, mama, vrati mi monitor. Mama, možda mi vratiš samo monitor. Gle, ova čisti s monitor. Sad trebam da ga snimam. A držala je ovako. Ovo je monitor. I ona ga je držala u ruci i samo odjednom kad je otvorila vrata. Volio bi da vidim kako bi odnijela ona 3 monitora. Ako neko prati Insane zna da je on kupio 3 monitora. To bih volio da vidim kako bi to odnijela. Imamo 3000 sava, jeee! Ajmo sad idemo da snimimo. Danas 5. februar. Jo majko mila. Idi ovdje, choose game. Ne to, nego choose game. Digla mi je prestalo da snimam, još imam memorije na telefonu, tako da evo nastavljamo. Idemo da snimimo ove likoši. Idemo stati video. Samo ovo što brže. Ne! Ovo, creating video, nastavi. Nastavi ovo! Može! Do 5. februara. Za druga. Pošto ne znam ko mi je dao na igru. To, ima samo 5 ovih. Ne. 2 i ovdje ću sad morati 2 ako nema ništa. Ima, dobro. To je to, ajmo. To ćemo tu. I da, znam, ovo treba da stavljam. Request for friends može. I to. I to. Da, to je to. 11 sati render i... Ovaj video je prešao 4.75k pregleda. Malo pre je bilo. Mislim da mi je to novi rekord. Na ovom save-u. Inače na mom drugom save-u imam video mi prelazi preko 200k pregleda za dan, 2. Inače na svom drugom save-u koji ste vidjeli u prošloj epizodi koju je gledao na kraju. Od tada imam sada 300k sub.
ne, 200 i nešto, malo mi fali do 300. U ovoj epizodi ga neću snimati zato što je malo falilo u prošloj epizodi da zaboravim da snimim. Tako da nema ništa, neću, zaboravit ću i Magdalena izađi napolje. Napolje snimam! Kako je moja sestra dosadna. Ne mogu ni da snimam klip. Svi normalni youtuberi nego gledaju preko telefon da snima, ne znam zašto. Ali nema veze. Dobro, idi da jedeš. Ona je trebala mi uplati $150. A nije. Ne da radi, nego ti ide da jede. Eto. U 10k. Dobro. 3k. Channel, I holy. Dobro. Zašto igrica? Inače, ljudi, mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Ići ćemo sad samo da kupim igricu i februar 8. Možem. I ljudi, to je bilo to. Ako vam se sviđa video, ostavite like, share i subscribe. I hello friend, može. I to je bilo to, ostavite like, share, subscribe ako se sviđa video. Naravno, pišite u komentare vaša imena poz, napišete poz i onda napišete vaše ime, na primjer poz, Aleksandar ili Aca ili kako god se zovete. I ja ću od toga napraviti prvi video koji budem snimao u ovoj YouTubers Life igrici. Tako će se zvati sad vjerovatno će cijelo vaše ime ili samo početne slova biti. Ali ljudi, to je bilo to za ovaj video, ako se da. Znate sad, radite samo to za komentare, nemojte da zaboravite i to je to. Ajde sada.